Eminyete ya Patrick League Uganda muri Bunyoro bebembirwe mu Giovanni Arinitwe bagira ngo birunje President Museveni akorire Bunyoro omuntu orukuza kubyinejezo misho ne General Muhoozi Kainerugaba nahabwecho bashaba President Museveni amuhumuzo mahe atunja kira karukumaro kugamba n'abantu so obutwaikalire nk'abasigazi n'abantu abandi myaka igikwawukana twagamba saa zino muramo gwetorere Uganda yona eri tukusobora tuta kumaraho obuli bwenguzi nka mu Uganda. So omuli ebo byona mujja kumanya mtu ine Fountain of Honor President Yoweri Kaguta Museveni na muno buli speech yabaza ehanga gitweta national address agamba boje inyu abantu ababasuma abakahukumi abakizunde abamazire sente zo muyiwaki bomuyiwo musoro obusinge burumu mu Uganda okutambura okukora emirimo yawe bigenda mu maiso kandi atitwe nkaba youth aba Bunyoro tukwenda kusaba President Museveni atuyambe alekule Muhoozi aije atandikira aho ahakomera. Eminyeteji yagamba ngo amasiko bine minjo munongo muri General Muhoozi okurwana senguzi ahabwe entaro zamane za rwanere. We are not supposed to delay. In countries like Libya they delayed, in Sudan they delayed, and those people who had some hidden agendas took over. This is the time. Our MK is beneficial to Ugandans. Omusaija twikirize twange atukolire tukumusima kyonka akuzire kandi obwayiko kura ohumuraho so tukumusaba atayisize jeno MK ayije nka president wihanga lyitu ataratoleratinga corruption. Ramadhan Charana owajwekere eminyeto abashubuzi hamwe na Dennis Komo orukura Youth Achievers Forum bagamba ngo General Muhoozi n'omushijo orukwetegereza ebizibu ebirukushasha eminyeto. So General Muhoozi Kainerugaba ubango tuddemu ku ntalo za rwanyi yarwana utalwa galamba offensive olwakoni obugalo General Muhoozi Kainerugaba nalwana utalwa Somalia obugalo General Muhoozi Kainerugaba ku operation soldiers egenda masa ya ADF mulabe engeri gyalwanyemu operation suja jagezako kwata Uganda obugalo basuja operation. For example okurola ebintu bya kitezi etalibanize muno government kyonka nyowe nkurora haruho solution yayo ekasasireyo ekukora amakara ga briquettes kyonka abo kugamba system eziroho zikozereki zirizeira. We Desire Nkurunziza ori chairman w'ekyaro kya Nyilongo muri district ya Kikube yagamba ngo President Museveni alicho mutabana muzombijere ombwira buyabire nayibembera kijyo musigazi tukawutakabira bijukuru aturichi it's because na waketeka ha measurements yayiteka ha mizani yareba ngo omyaka yekire aine kwana rekorera Muhoozi. Aba Patrick League of Uganda bakatongozebwaho mu kwezi kwa kabiri omwaka ogu obwe barukurugombe nka MK Movement, MK Ame na nebindi. Amakuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.